Fi żmien ġimgħa, it-triq taħdej il-pjazza tat-Tok fir-Rabat Għawdex se tkun qed terġa' ssir mill-ġdid. Dan hekk kif mill-bidu ta' din il-ġimgħa bdew ix-xogħlijiet f'din it-triq prinċipali fil-Gżira Awċija biex jiġi evitat kull periklu. F'kummenti ma' News, il-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri qal kif din it-triq qed issir mill-ġdid wara li saru diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex. Il-Ministru Kamilleri qal kif it-triq se ssir bit-tarmak kif jitolbu ċertu rekwiżiti għal toroq arterjali. Bħala Ministeru għal Għawdex ħadna d-deċiżjoni li din it-triq issir mill-ġdid issir skont standards li jxirqu wkoll għal toroq arterjali u propju il-bira stess klirjajna l-kubetti kollha minn ġewwa din it-triq, illum ser nibdew il-gutters tal-ġnub sabiex propju mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nagħtu lura din it-triq lill-pubbliku b'tarmak u b'kumdità kif jitolbu l-standards u kif jixirqu għal-ġurnata tal-lum. Il-perit tal-proġett Godwin Sultana għal kif din it-triq inkixfet il-bażi eżistenti u dalwaqt se ssir l-ewwel kisja ta' tarmak. We're taking up the finish layer of the road, I think to the delight of many Gozatans, as the road had become very dangerous both for pedestrians and for vehicles.